Economic Forum, 85 million jobs will be replaced by AI by 2025. And on top of that, PwC, PricewaterhouseCoopers, said an estimated 30% of all jobs will be replaced by AI in mid-30s. Goldman Sachs said 300 million jobs are going to be replaced. But a data came out, which is very crazy, breaking down who does AI hurt the most, men or women, whites, blacks, Hispanics, Asians, those with a high school diploma, those with bachelors, those with masters, and then what jobs are going to be سلام تخطاطت نايت شانل كما تكونوا سناك تكونوا نايوتر من يوتيو نايلوم فيديو أبقى طبعا تكرت حيالا تقراتنا بيجت أنا خدالوا زي نايلوم فيديو جن كتنا عين عقوم كسألو زخيل أقدر أصحابري تالو I hope ذا فيديو زيك سمودة تكسمعوا مجمرة بعلم درجة علمنا بيت خير الله لعلو كل دما إذا تكنولوجي نتنا سرح تن كامباينتنا أنا سرح زبازلوا انتهي حسب اللوا بخمية خدالوا كنفلت حق زناي سلازي بليز تتنكيكم تسمعكم هذا فيديو انما تعيكم بفلا دما انا تماهيري كوليج كيدي تبل دلخا عندنا عغايز حبريتازي كامبانيتات تيغبر الله بزح حبريتاي كلوا لايك غبروا سبورت غبروا كم وتروك سامودا تتخاتلوا بزح تشالنج سيغاطمو لزي channel بليز لايك مغبار سبورت مغبار قدفو كومنت ونصحافو مخنياتو بوزيتيف دي نيجاتيف فيديو ناتكم ريتو كصحفوت كل لكم سو مجمريا بمنتاي كنجمر دليل لهم እዚ ትሪዎ ዘለኹም ኣብ ቻይና ሓደ ዓብይ ቢዝነስ ኮንፈረንስ ተኻይድሎ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ካምፓኒታት ድማ ተሳቲፎም ነይሮም መቸም ናይ ኣሜሪካን ናይ ቻይናን ምትፍናን ኣበይ ደረጃ በፂሕኩም ዘሎ መጀመርያ ብፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ክንጅምር ኢና ዓበይቲ ስኮላርስ ዝዛረቦ ኢና ክንሪድ ፖለቲከኛታትን ናይ ቲቪ ፓንዲትስ ወይ ከዓ ናይ ስምዒታውያን ኮሜንቴተርስ ዝዛረቦ ይኮናን ክንርኢ ዓበይቲ ምሁራት ኣብቲ ዓውድናቶም ቅድሚት ዘለው ዝዛረብዎ ዘሎ ብዛዕባ ቁጠባ ክንርኢ ኢና ቁጠባ ናይ ቻይና ናበይ ከይዳሎ እንታይ መፃዩ ኣሜሪካ እንታይ ትገብረላ አንጻር ቻይና ክሳዕ ክንደይ ክኸይድ ክእል ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይደልዩለው ናይ ሲንጋፖር ፖለቲከኛታት ክዛረቡና እዮም ስለዚ እዛ ቪድዮ ብዙሕ ሓናፂ ኣገዳሲ ትሕዝቶ ዘለዋ እያ ክትከውን እስከ ብዛዕባ እቲ ኮንፈረንስ ንእሽተይ መልስማዕ let's start with that. Hello, greetings from China Development Forum at the Diaoyutai Steakhouse House in Beijing. I'm Wang Guan. Welcome to the hub on CGTN. Now, this year's China Development Forum saw Chinese Premier Li Qiang addressing the opening ceremony and gathered participants from around the world, policymakers, CEOs from multinational companies, you name it. So ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ከም ናይ በዓል ኣፕል ቲም ኩክ ካልኦት ዓበይቲ ናይ ፌዴክስ ዳርጋ ናይቶም ቶፕ ቲር ካምፓኒስ ሲኢኦስ እዮም ዝሳተፍዎ ነይሮም ስለዚ ኣገዳሲ ኩነታት እዩ ኣሜሪካን ቻይናን ይተፋነና ኣለዋ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ግን ከምዚ ትሪእዎም ፀናሕኩም እዩ ብምልኦም ምስ ፕሬዚደንት ሺ ክራኸቡ ኣብኡ ተሰሪዖም ቀኒዮም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ካልእ ይዛረቡ ኮርፖሬሽንስ ግን ብዘይ ቻይና ክነብሩ ይክእሉን እዮም ብዘይ ቻይና መኽሰቦምን ዕቤቶምን ቁጠቦምን ፅቡቅ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብምልኦም ኣብቲ ኮንፈረንስ ከይዶም ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ተሳቲፎም ኣለዉ እዚ ከዓ ፅቡቅ ነገር እዩ ንዓለምና ሰላም እያ ትደሊ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ሰላም እዩ ዝድለ ምትፍናን ናይ ኣሜሪካ ሰላም እንታይ ምዃኑ ሕጂ ናብኡ ክምለስ ኢና let's listen now what is going on in focus is China's economy losing momentum is China still investable place for investors from around the world now on the sidelines of the meetings we caught up with some participants let's take a listen. Jeffrey, you've been coming to China, attending this CDF. What's different about this year's CDF? What's your takeaway from the keynotes and speeches? I think the emphasis this year is on the technology. Every CEO is talking about the advances in technology in China, the use of artificial intelligence, the advanced digital infrastructure, the green technologies. So what I'm really feeling is... So topic እንታይ ፍሉይነት ነይርዎ ናይ ዝዓመት እዚ ኮንፈረንስ ምስ በሎ እዚ ናይ ዝዓመት እዚ ኩሉ ትዘረባ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ኢልዎ ቴክኖሎጂ ድማ artificial intelligence ዝበሃል እዚ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ንበሎ ብትግርኛ AI ዝበሃል artificial intelligence እዚ ብቅዓት ናቱን ዓቕሚ ናቱን ብፍላይ ድማ ኣብ ኢንዱስትሪስ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ኣብ ካምፓኒታት ኣብ ኣፍራይነት ፕሮዳክቲቪቲ ናይተን ካምፓኒታት ንቅድሚት ኣብ ምውሳድ ዓብ ተራ ይፃወት ዘሎ so much so ክሳዕ ክንዱ ፅቡቅ ኮይኑ ግን ንምንታይ ተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ዘይተኣደነ ገንዘብ ናብ AI ኢንቨስት ይገብራ ኣለዋ ወላትን ኣብ ላዕሊ ጥርዚ ዝነበራ ናይ ቴክኖሎጂ መራሕቲ ዝነበራ ዝበሃላ ከም በዓል ጉግል ኣፕል ኣብቲ ውድድርቲ ቅድሚት የለዋን ስለዚ መዓት ገንዘብ ነዚ መፀ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ እናገዙ ሓይሎም ከደልድሉ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ምክንያቱም እቶም ነዚ ኩነታት ዝመርሑ ዘሎ ካልኦት ካምፓኒታት እዮም ከም በዓል ኦፕን AI ትበሃል ካምፓኒ ነይራ እዚ ናይ ቻት ጂፒቲ ዝፈጠረ ሕጂ እኳ ማይክሮሶፍት ገዚእዎም ኣሎ that's why ኣብ ዓለምና ዝኸበረ ካምፓኒ ማይክሮሶፍት ኮይኑ ዘሎ ንኣፕል ሓሊፉ ስለዚ እቲ ናይ ዓለምና ንመፃኢ ድራይቭ ዝገብር ዘሎ ወይ ንቅድሚት ክወስድ ዝኽእል artificial intelligence እዩ ቻይና ድማ ቅድሚት ዘለያ ቡ ቅድሚ ኩሉ ዘለያ ቅድሚ ኣሜሪካ ዘላ ኣሜሪካ ኣድሚት ወይ ከዓ ብግልፅ ብጋህቲ ክትዛረብ ስለዘይትደሊ እምበር ቻይና ኣብዚ artificial intelligence ዝበሃል
أزيوم قدميت يوم زلو نسمع حجي بروفيسور جيفري ساكس تحكم بزح بزي زارب سي. Things are on the move for exactly the kind of digital green transformation that the world needs. It's happening in the industrial sector here. And then China is trying very hard to reassure global investors and the Chinese consumers, if you look at its recent policy meetings, to let the world know that basically China is still an investable place. How do you think this message is coming across? I think the message is clear because we're hearing very proper, sophisticated presentations from the premier, from the ministers, and I think these are very convincing. The problem is the United States government badmouths China. So the U.S. goes around the world attacking China, trying to undermine China, trying to tell U.S. businesses, no, don't invest there, go to Vietnam, go to... So زيد حكي China قطبنا China صبغي زلو حما يكونن زلو صنيه لي ناي دوتش بيل ناي جيرمان ريبورتس قبر لن كان كم سالكم أصل قطبنا China is doing good but America وراي لا يبلالو شمنا China أمسيا توافير لايلو بعد ماوزينج بحال China خمز الله حما يزلا كولابس تقبر الله تتفع الله قطبنا تخمز خونا له كل زي زربازي هايبد ويكا كمزي نسمعتنا سبات نمتن كافن نحق نمتن سو انتي كريكم يجي كله عبد الزاربو بجبتن حق المخانو خنفلت قطبنا تشاينا كمزي تشاينا بعلا زبلو تطرايقنا يكون كم سالكم زدلي ابي اوروبا زلو مين ستريم ميديا نا جيرمان دوتش فيله ابزن كلت سلسته ابز حلفا I think ابز حلفا وان زي قبر ريبورت ليتست ريبورت ناتهم بزعبا قطبنا تشاينا سبحان China's economy has performed better than expected so far this year, with industrial output and retail sales both outperforming forecasts. Despite this, though, the Chinese government is cautioning that domestic... So, طبعا China نتي تسميت تغيروا لزنبره لعليو خينو لعل فوركاست طبعا جرمن ግን ካብቲ ተገሚቱ لزنبره نتحت خينو قال ريبورت انت يلكو نيره ስለዚህ China is performing better than the forecast ካብቲ ሰምዝ ገምገሞ 5% ተነይሩ እቲ ኢንዱስትሪያል አውትፑት ከመውን አትካል ኢንዲኬተርስ ናይ ቁጠባ ጽቡቅ ከም ዘሎ ዝኻንታዩ እንታይም ዘምጻልኩም ዘሎ ኩሉ ንዛረበ ዘለና እቲ ሚዲያ ናይ ዓለም CNN BBC ተኸፊትካ ቻይና ይወድቃሉ ኮላፕስ ገብራሉ ጥራይም ዝብሉኻ كم كبلو جن درجة شنتي أعتمد أنت عم جمر ويز كونسبت زي زبال China خطودقة حجي خطودق مبال إن بودكاتنا China كم إن جابان كما جيروم كلام كميلهم كم تودق سلا زخانة طلهم China دما كم تنا جابان كتكوني عيلهم كل جزء يصحفون نيجاتيفيو حجي أبزي أستمع نملا سبتي بروفيسور جيفري ساكس that one. And China has to respond to that. It doesn't want to respond by having an argument with the United States. It responds in a very mature way, which is we're going about our business. Our economy is doing fine, thank you. We're making advances. We're making innovation. Don't fall into all of this name calling. It's really cool. انتهي زبل أمريكا نشوفنا China نمتيا قريلا يتصرح له زلا كتا أب China invest تكبروا حماقة زلا كاب China دي couple كبروا دي risk كبروا تقاليو كامباني قال لهم أوتو corporation اسمها أمريكا جن نتمنى أمريكا يسمعون ينزلوا حافلا كيدن نتشاينا مستر بريزنت ركب كجبرة أبتز حلفي أب سان فرانسيسكو بريزنت نتشاينا نا أمريكا نبصراحة بلون توم كوربوريشنز كلتين هجرات زندنا نكم حيشة صوتخ جبر 5 مليون بريزنت نتشاينا دما بوج شعون نجيروم نحنا مس أمريكا ودر يقوم مثللاق عيد ليناني أوكي كل تتودادرتي نازي نبوري جن مس أمريكا أبدرجتنا مثللاق زؤتو مغنيات يبلان بخمسة تشاينا زقوني يخون يوجع أنفتوني يبلان يلو بتي زتررق عنق غيرنا غيرهم جن كسمعي دليلهم تم ميديا سلامتاي ودكاتنا تشاينا سلز دليل زلو بفلايتهم دليل توجه زلكم زلو إلى ماسك كوجع يكسبني ترجم لهم أبل ناي آيفون تليفون كوجع يتخسبني ترجم لهم مايكروسوفت كوجع يكسبني أتن عبيت فيسبوك كوجع يكسبني توم كوربوريشنز توم عبيتي جوجل كوجع يكسبني سو زيوم يوم توم زعبي كامبانيات زياتهم كوجع يكسبني كاب سلام يوم زخص بسلام انتولو يوم بسرعة بنجارو እተን ናይ ውግእ ካምፓኒታት ሰላም ዝበሃል ፀረ ረብሓንየ እቲ ዝሕዝን ክፋልከ እተን ናይ ውግእ ካምፓኒታት የነቲ ፖለቲካ ዝቋፅሮ ብኸመይ ይቋፅሮ ፅንሕ ኢለ ከርእየኩም እየ ስለዚ እጂ ንመለስ ኣብዚ ናይ ጀፍሪ ሳክስ That's really, I think, part of what's happening. Yeah, exactly, Jeffrey. If you look at State Department, for example, they listed China as a reconsidered travel country, basically putting China on level 3 alert, only above countries, with all due respect, the brother countries like Afghanistan, Iraq, and Chad. If you're an American citizen looking at this, if you're an American student looking at this, State Department travel warning, I assume that you would be reluctant to go. Unfortunately, the State Department became an arm of propaganda rather than a conveyor of factual information. Traveling to China is about the safest place in the whole world, and also one of the most... State Department is an arm of propaganda ilwallo tailullo ni China si kama Afghanistan ቆፂሩ እቲ State Department ናይ ኣሜሪካ ኒ ቻይና እንድሕር ሪስክ ኣለኩም ሓደገኛ ቦታ ያዋይ ትኸይዱ ክትሰሩ ትኽእሉ ልክ ንቻይናስ ምስ ምንታይ ቆፂርዋ ኣሎ ኢሎም ካብ ምስ ጫድ ምስ ኣፍጋኒስታን ሜቢ ካልኦት ኤክስትሪም ሪስክ ዘለዎን ምስ ሱርያ ገለ ቆፂሩ ቻይና ከይትኸዱ ኢሉ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ማለት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ንደገ ዝኸይድ ኩሉ ወፃኢ ናይ ወፃኢ ኩነታት ፖሊሲ ዘውፅእ ክፋል ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝእግድ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኣጊድዋ ዘለውን እዩ
ستيت ديبارتمنت نتقدم ستريجر قينهم غير مزلو ስለዚህ እዚ ፖሊሲዝ እዚ ኩነት እዚ ክፋል ናይ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ኢልዎ ፖሊሲ ኮነ ዘውፅእ ፕሮፓጋንዳ ይዝገብር ንሱ ድማ መሳርሒ ናይ ትውግን ወረ ውግን ዝደልዩ ኣካላት ንሶም ስለ ዝቋፀርዎ ነቲ ናቶም ኣጀንዳቶም ናይ ውግን ምስ ቻይና ውግን ማለት ዓብረብ ሓይ ዘለዎ ንዓታቶም ብዙሕ ኣፅዋር ክግዛይ ዓለም ምልእቲ ኣፅዋር ክትገዝያ ስለዚ እቲ ምስ ቻይና ዘሎ ዕግርግር ብኡ ክጠፍኡ ከም ዝኽእሉ ይሓስቡን እዮም ግን እቲ ዕግርግር ብጣዕሚ እዮም ዝደልይዎ ዘለዉ ብሓፈሻ እቶም ካልኦት ኮርፖሬሽንስ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ግን ምስ ቻይና ካብ ቻይና ኣሜሪካ እንተወፅያ ቀዳሞት ዝህሰዩ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት እዮም ቀዳሞት ዝህሰዩ ዘይተዓደነ መክሰብ ከምኡ ድማ ንኣብነት ኩሉ መድሃኒት ናይ ኣሜሪካ እዚ ፋይዘር ድዩ ገለመለ ብምሎም ፕሮዳክሽን ናቶም ወይ ከዓ ማኒፋክቸሪንግ ናቶም ኣብ ቻይና እዩ ዝግበር መብዛሕትኡ ኢንዳስትሪያል ኣውትፑት ኩሉ እትትሪኦ ዘለካ ማኒፋክቸሪንግ ናይ ቻይና እቲ ዝዓበየ እዩ ስለዚ ፋብሪካታት ናይ ዓለም ዝበዝሕ ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ መብዛሕተን ካምፓኒታት ካብ ቻይና ወፂአን ኣብ ካልእ ቦታ ፋብሪካታት ንክሃንፃ ቀሊል ኣይኮነን ንዓታተን ስለዚ ብዙሕ ካፒታል ክወዘን እዩ ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት እሶም ዝደልይዎ ቻይናን ኣሜሪካን ነቲ ዘለወን ምፍሕፋሕ ኣፅቢበን ፅቡቅ ርክብ ክህልወን ንሳቶም ድማ ዓቕሚ ኣለዎም ሎቢ ክገብሩ ኩሉ እዮም ስለዚ መንግስቲ ዋላ እኳ ብድሕሪ መጋረጃ ዝቋፀሮት ናይ ውግእ ኩነታት ዝኾነ ናብ ቀጥታ ምትፍናን ምስ ቻይና ንኸይኣቱ ግን ዝፀልቡ ሰባት ከም ዘለዎም ክንፈልጣልና እዚ ድማ ፅቡቅ ክፋል እዩ ንዓለምና ምክንያቱ ናይ ዘን ክልተ ሓያላት ሃገራት ረፅሚ ንዓለምና ሓደጋ እዩ ዓብ ሓደጋ እዩ ኣሜሪካ ምስ ራሻ ኣብ ዩክሬን ኣብ ውግእ ትርከብ ኣላ ተወሳኺ ኣብ ካልእ ግንባር ምስ ቻይና እንተኮይኑ ማለት መወዳእታ ዓለም እዩ ወይ ከዓ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ጥራይ ዘይኮነስ መወዳእታ ዓለም ኩናት ዓለም እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ዘሎ ዓቕምታትን እቲ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕምን ካልእን ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ ከቢድ እዩ ክኸውን ስለዚ እዚአን ክልተ ሃገራት ናብ ሰላም ተመሊሰን ነቲ ኩነታት ከረጋግኦ ኢና ንምሕፀን እጂ ንእሽተይ ንስማዕዮ ድሕሪኡ ቀጥታ ንዓይን ንዓኹም ኣብ ዝፀሉ ክሓልፍ እየ Fascinating places to come in the whole world. The idea that there are travel warnings against that from the U.S. is part of this kind of propaganda that makes no sense at all. I just wish that the U.S. government would be honest, mature, and respectful in its relations because everybody would benefit if the rhetoric went down, if the truth were at the forefront, we would have absolutely normal relations together of the U.S. and China. First, Axel, we get your sense of the Chinese economy and where it is right now. We talked to the IMF Director General, Managing Director, Madame Georgieva, and she thinks the temporary slowdown of the Chinese economy is a transition that most emerging economy countries will have to go through from high rates to high quality. From a long historical point of view, where do you think the Chinese economy is right now and where it is heading? China continues to be a fast-growing economy. It has a high saving rate. It has excellent education. It has a high rate of innovation. The problems right now are U.S.-imposed problems. Have to go through from high rates to high quality. So እንታይ ዝብል ዘሎ ቁጠባና ቻይና ኣብ ከመይ ትሪኦ ኣለኻ ኣብ ከመይ ኩነታት ይኸይድ ኣሎ ትብል ንዝብል ሕቶ ገለጽ ከሎ this is China really ንኽትሪእዎ ኢለ it's amazing ሃገር ኮይኑ ዝምዕብሎ ዘሎ ደረጃ ቴክኖሎጂካል ማርቨል ዝበሃል ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝፈጥርዎ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ኣርኪቴክቸር it's just amazing ሓንቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ክትበፅሕ እሞ ከዓ ኣብ ንእሽተይ ናብ ዱባይ በፂሓ ክትብል ከለዋ ዱባይ ንእሽተይ ከተማ እዩ ቻይና ማለት ኣዝዩ ሰፊሕ ሃገር እዩ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ እዩ so this is ተሰሚዑን ተራእዩን ዘይፍለጥ ታሪክ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ቻይና ስለ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ምዕራባዊ ዓለም ክዛረበሉ ዘይክእል እምበር ለይትን መዓልትን ክዝረበሉ ዝግባእ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንዓለምና ድማ ፅቡቅ ነገር እዩ ምክንያቱ ቻይና ኣብ ታሪኻ ንካልኦት በዲላ ይትፈልጥን እያ ትርፎ ክትብድል ስለዚ ናይ ኣፍሪቃ ፀገም ንቻይና ብቐጥታ እዩ ዝረኣያ ንባዕሎም ሃብቶም ተሰሪቑ ካብቲ ዝነበሮም ስልጣነ ንድሕሪት ክምለሱ ዝተገብሩን ህዝቢ እዮም ነይሮም ስለዚ እቲ ናይ ኣፍሪቃ ድሕረት ንቻይና እውን ዝያዳ እዩ ዝርድኦም ከማና መድረክ ስለ ዝነበሮም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቁጠባና ቻይና ኣብ ዝለዓለ ሕምባበ ከም ዘሎን መመሊሱ ከምቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝብሎ ዘሎ ዘይኮነሲ መሊሱ ኣዳፕት ገይሩ ንኣሜሪካ ቻለንጅ ገይሩ ንኣሜሪካ ሓሊፍዋ ክኸይድ ዝኽእል ቁጠባ እዩ ምናልባት ግዜ እንተረኺበ ካልኦት ስኮላርስ ናይ ሲንጋፖር ዝተዛረቦም ከበኩም እየ ንክልትየን ሃገራት ንኣሜሪካን ንራሽያን ዝፈትው መጀመርያ ግን ስለምንታይ እዮም እቶም ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ነዚ ውግእ ምስ ቻይና ዝደልዩ ዘለዉ እስከዚያ ንስማዕያ ምክንያቱ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ እዚ ሕጂ ዝዛረብ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንትነት ተወዳዳሪ ዝነበረ እዩ ቪቬክ ክበሃል ብዛዕባ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ከመይ ከም ዝገብሩ እዞም ናይ ዓለምና ዲሞክራሲ ዝምህሩ ማለት እዩ ስምዑ ሕጂ Tell me how these politicians become millionaires. Mostly getting paid under the table. So there are under the table deals. Many of them are just hiding in plain sight. It's my belief that if you have done favors for Boeing to the tune of $900 million or nine-figure sums of money, hundreds of millions of dollars in the state of South Carolina showering on Boeing, that it would be inappropriate and undesirable for you to take as one of your first paid seats after you leave government to sit on Boeing's board, where they have a nice warm seat waiting for you. That's exactly what Nikki Haley does. So እንታይ ዝብል ዘሎ ከመይ ገይሮም እዞም ፖለቲከኛታት ደሞዞም
200,000 300,000 እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ደሞዞም ተደምሎም እቶም ኣባላት ናይ ባይቶ ሴኔተርስ ኣካላት ናይቲ ስቴት ሪፕሬዘንታቲቭ ዝገለ ዝበሃሉ ከመይ ገይሮም ግን ሚልዮነራት ኮኑ በዚ ደሞዝ እዚ ዝበሎም ኣብ ትሕቲ ጣውላ ብዙሕ ዲልስ እዮም ዝገብሩ ስኻ ማለት ትሕቲ ጣውላ ማለት ብብልሽውና ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ይግበር ንኣብነት ኢሉ ፖለቲከኛ ከለኻ ናይ ስቴት ሳውስ ካሮላይና እታ ብፀጋም ዘላ ኒኪ ሄይሊ ትበሃል እያ ተወዳዳሪት ምስ ተወዳዳሪት ዝነበረት እያ ገጽ ፊት ንፊት ዝበላ እዩ ኣብ ፖለቲከኛ ከላ ነቲ ካምፓኒታት ንኣብነት ከም ቦይንግ ድዩ ካልኦት ካምፓኒታት ናይቲ ኣብዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ቦይንግ ማለት ናይ ነፈርቲ ማይ መጓዓዚ ዝሰርሕ ግን ነፈርቲ ኩናትን ካልእ ወታደራዊ ኣፅዋር ዝሰርሕን ካምፓኒ ስለዚ ንዓታቶም ዘርብሕ ሕግታት ትገብር ተነርካ ኣንጻሮም ትሰርሕ ተነርካ ይብላ ኣሎ ኣንጻር ቦይንግ ትሰርሕ ተነርካ ስራሕካ ግድፍ ምስ ኣበልካ ካብቲ ፖለቲካ ምስ ወፃእካ ኣብ ቦርድ ናይ ቦይንግ ክትመፅእ ኣይትኽእል ኢኻ ኢሉ ስለዚ እቲስ ሎጂካል والحنت دموز زي نبركة بواحد دموز دخاز نبركة مليونيرات أي نبرون شو مسوتو تي جنزب كمصو مزجمرة أبورد نايتن كامباينات مسكونو بدحر مجارجة ما حد جنزب كتو يجمر مالتي وتهم قالوت زي عجيب ب5 مليونير كاينة كابت بوليتيكا كتوت خلا دخايا نيرا أخول جنزب أي نبرة إن فاكت أداو نيروا تجيكن مالتي مليونير كاينة لا كابي مسوي تجنزب قدم ኣብ ፖለቲካ خلا ተገልግሎም ዝነበረት ኣብ ቦርድ ናቶም ኮይና ሕጂ ናይ ሚሊታሪ ሳብ ኮንትራክተር ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ኣማኻሪ ናይ ወታደራዊ ሓይልታት ትኸውን ማ ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ኣሜሪካ ርክብ ስለ ዘለካ ነቶም ፖለቲከኛታት ንረብሓ ናይቶም ካምፓኒታት ናይ ውግእ ከም ዝሰርሑ ትገብሮም ሽዑ ንሳቶም ድማ መዓት ገንዘብ ይኸፍልኻ ማለት እዩ ብከምዚ እቲ ሓደ መንገዲ ይብሎም ኣሎ ካልአይቲ ድማ እታ ካልአይቲ ዘላ ድማ ጓል ኣንስተይቲ እሳ ድማ ዲሞክራትያ ሓንቲ ሪፐብሊካን እዚኣ ድማ ዲሞክራትያ እዚኣ ከዓ እንታይ እያ ትገብር ሕጂ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ 20 ዓመት ድያ ገለ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ሰኔተር ናይ ማሳቹሴትስ ትበሃል ናይ ቦስተን ኤሪያ እያ ሰኻ ስምዑ ሕጂናታኻ I think it would be inappropriate if you're representing the U.S. at the United Nations and you abruptly step off as your family is wallowing in debt for you to be able to start a military contracting firm that exploits your connections at the UN to advocate for policies that allow a military contracting firm to make more money, which is indeed those that are hawkish or pro-war policies. That's exactly what she does. Or give paid speeches to foreign actors without disclosing what those speeches are. But it's not just Nikki Haley. I mean, I think if you're the vice president of the United States, I don't think your son should be sitting on the board of a Ukrainian company collecting $5 million when he doesn't have the first qualification to do it. Yeah. Especially if you then become the president and fork over $200 billion of money to Ukraine. If you're Elizabeth Warren, nobody has any idea. Everybody knows what her salary is. Yeah. Her and her husband's included. A few $100,000 a year. They got expenses. And suddenly her net worth is disclosed to be $68 million. That math does not add up. And it's just across the board in both parties. سنتهيت بالله تا اليزابيث وورن تبالكاتا بيكران تقرينا دلايا تا سبيتي السادما دموزا 300,000 ما يبيخون كم سنتر نا أمريكا مالتيو نا سبايا دموزون فلوتيو سلازي كا out of nowhere حبتناتا 600 مليون يو سلازي كل زي بتحرر بتحت مجارجة وي بركتات يجوزوا نايوش تحبريتات تكيمم مغنياتو حد بوليسي حنت كامبانيز تكم ويزود كجبر خلوا نتبركناتا ويخجزوا ويخلوا ويشورت خجبر ويخلوا مالتي لذي بخلتكم من تتكم يوم زهبتم زخا بالشوناي نخالوت هكرات كن بالشوناي لهم مهننهم يمزطفو كما يجير حدا بوليتيكانيا دخا خوين ماتي مليونير كويني وات دموز كن وسون تاع خوين نهزبك قليل تماتي كابي يتول كاب كالي كي جبر دما كالي نجار تغيرو دما كونفليكت اوف انترست سلازي تبلشونا زبال بوتو ابي كم زخونه كتفلط لكم ترى بلشونا هيكون كاب ترى سب 600 مليون دولار اب نت وورث نات كابتنات كاكون قليل نجار هيكون ولا امريكا تخون دموزهم كان نصر سلازون دموزهم سب سلز فلطو يخازي زي سب كفلطون كاستعوللون زلوي سنهلنا كرينا قوم ملسينا سو الملس التكنولوجي هذا كابتن زفتوم حبريتا زب channel سيزي نسمع حجي زيادة ما نعين نعهم كتكمية بليز لايك جبروا إذا فيديو زيا سامودة تسمعوا دقائقكم تسمعكم معهم تسمعوا. According to World Economic Forum, 85 million jobs will be replaced by AI by 2025. And on top of that, PwC, PricewaterhouseCoopers, said an estimated 30% of all jobs will be replaced by AI in mid-30s. Goldman Sachs said 300 million jobs are going to be replaced. اليوم ثلاثة حبريتا ذهبوا World Economic Forum برايس ووتر كوبر بحالتي بي في سي بحال كم دما جولدمان ساكس يوم ثلاث يوم عبيتي حبريتا صبغ حبريتا ناي وصاي زوم تصو كامباينታት ዝበሃሉ እዮም ወይ ከዓ ኦርጋናይዜሽንስ እዮም ثلاث يوم ድማ ኣብ መጻኢ ስራሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ሽግር ክፍጠር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ገሊኦም 30% ይሉ ገሊኦም ክንዚ ሚልዮን ሰራሕተኛ ገለ መለ ይብሉ ንመን ዓይነት ሰራሕተኛ እዮም ዘረቡ ዘለዉ
تي جزاوتي زهند زلو زولول زلو قالدي ويس اب اوفيسر زلو حجي كغرمكم يختري ويا Data came out, which is very crazy, breaking down who does AI hurt the most, men or women, whites, blacks, Hispanics, Asians, those with a high school diploma, those with bachelors, those with masters, and then what jobs are going to be replaced, what jobs are going to be protected, and then what new skill sets are on the rise. We're going to talk about all of that. So كم نريد لنا حجين تايو من يخو قدا دك نسيو ديوم دك تبعتيو سعادة ديوم تسلمتي اينوت عليت يوم اب كمي زلو مهورات ديوم زي تمهرو يوم كسيو بحجي كري سلازي تنقبري ناجي هذا بحدا كجمريو very interesting According to McKinsey, by 2030, at least 14% of employees globally might need to change their careers due to digitization, robotics, and so اب كلتشن عسراني كلت عسرا 30 يزبال زلو در 6 عامتين انزار زلنا 6 عامت صباحي ترديم لهم 6 عامت صباحي در 6 عامت 14% ناي اب عالم زلو سرحتنياتات من قدام كغيروا لهم وي كارير ناتهم تسرح ناتهم كغيروا كقولوا له due to digitization robotics AI advancement ስለዚህ ዘለካ ስራሕ ዓውድናትካ ምናልባት ቴክኖሎጂ ፈልጥ ያነ ናይ ኮምፒውተር ኪላ ያختبل تغلي خان عقاون كصلوكاي سمع جي ስለዚህ እዚ ሓደ ካብቲ ዴታ ድመጽ ዘሎ AI advancements. So what is Pew Research saying on who's going to be affected by AI? If you look at this chart here, look what it says. What shares of workers are most exposed to AI in their jobs? So men, 17%. So many who could زيادة be what shares of workers are most exposed to AI in their jobs be AI جسي سرحتنياتات منيوم statistics كرهلو كلهم سرحتنياتات كبالكلو 19% كله أبدك تبعتي كم تخلو 17% أبدك نستيو 21% لازم more دك نستيو كبلاي خلا أتي حرد ما مني زيادة كسزغل كاب سعادون سلمتك سعاديهم زيادة زسيو سلمتها كمخنيات الله سلمتي هيتسني الكايتبلكا معناته سون كراغبلكا سو كاب تعالون زلنتن زياده تعادو كسيم هيسبانيكس كاز واحده يبلالو ايشيانس 14% زياده زسيو افكت زغونو ايشاويان زياده كسيم سلامتاي مغنيات هلو سون كمون Indian Americans كمنا بلاي قتل مالتيو اسكا نسمعي reasoning ناتو Women 21% more than men. Whites 20%. Blacks only 15%. Hispanics only 13%. Asians highest 24%. AI is going to impact Asians the most according to this. Then it goes to education. Less than high school diploma, it's not going to affect you. Why do somebody may ask? The best thing is أبزات اعتزال رأيوات حبريتا بدعم دسم بتكونتات من يخاك بدرجات مرتقى من زيادة كسي هاي سكول زودو ديت مهارو لزان هاي سكول زي ودو سبات تغلال لا يتنكفو مني artificial intelligence نزيتو مهاراي كتنكفني زبل زلو هاي سكول زودو 13% ترديون هاي سكول graduate زخون مالتي أبي أوروبا ننزار زلنا هاي سكول درجة وديها صراحة نورمال صراحة تلقى مالتي كوليج زودي 19% عند زهسة bachelor degree زلو ماستر ديجري زلو بي اتش دي زلو لعل زلوي artificial intelligence مالت تبلحي كابنا يسب لعل زبرت بلحي analytical capability زلو مالتي سلازي من زياده كرم يونيفرسيتي ماهيري وي كوليج كيده تبلتلغا زياده سخاون كصليخا سلازي انتي مالتيو تسفا قرص مالت ايكونن انتي دا منقدلو كمي جيركا نتزلوت artificial intelligence كتقامل تجمر نتتمرتناتكا اسن توسيخ كالو تدلاي كتكونيخا انصارو كيت خيميركا كن سرحكا بوتاخا كوست كم زخونه High school diploma, 12%. Some college, 19%. Look at bachelors. The most educated people who have gone to this school and educational system that we have, that we're going to be all free if we get this degree. They are the ones, 27%, most likely to be impacted by AI. But I'm following what you're telling me to do. I went to school. I got this degree. How can this impact me? There's a reason for it. Let's break it down. Because on this next انتي زلزال حقيقة كي تمرتي تمهار أصنع مصحف كأنبب كم زقبر تبهيل الشب يونيفرسيتي قيدو معات عدا وسيدو اب امريكا تقوين مالتي معات عدا وسيدو باشلر ديجري غيرو دحريو ماستر ديجري غيرو مسوده دما كم زيل كان سخا زياده باي ارتفيشال انتليجنس كتصلخ تبلا خلغا ناي بحق زحزن كنتات ግን this is the world we live in ነገራት بقلطف يم زقيرو زلو no one knows ابكم حجون فيديو مسيركم نير ولا حدا يفلتني انتي كم خان 5 عامت هيوت ناي سبات دق خانتي كمهرلهم دقنا انتي كفلطلهم we don't know just نتزلو كنتات كتمتو دلكا جنتاي ريدينس كلو كالو نقيرو نغرات كم قدم تماهيرن شومد اسرع عام 30 عام زدلين من قد حيجا لو زبحال نغير يلن جن كل سراح كايكون نصلو up to details كما page it talks about what jobs are going to be automated. Number 1, customer service representative, automated. Receptionists, automated. Accountants and bookkeepers, automated. Salespeople, automated. Research and analysis, automated. Warehouse work, so تريبالون كندي سراح اوتوميتد كون كم زغونه بحكي زحزن customer support
ريسبشن كاستمر سبورت مالتنا عميل دويلكا وين عمايل تحجز مالتي ريسبشن اب هوتيل دلو سو اوتوميتد كوني بلاك مال ولا اب اوفيس غون ريسبشن زلو وير هاوسز ورك ስለዚህ እዚ ቡክ ኪፒንግ ማለት አካውንቲንግ ገለዚ ጽቡቅ ትምህርቲ ነይሩ እሱ ንባዕሉ ቴክኖሎጂ አውቶሜት ክገብሮ እዩ በቲ ብሎክቼን ዝበሃል ኣሎ ዘሎ ናይ ዲጂታል ፋይናንስ ሲስተም በቲ ድማ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዓቕሚ ኣለዎን ብዙሕ ሓበሬታታት ኣኪቡ ሪፖርትስ ንምግባር ስለዚ እዚ ኦልሬዲ ነዊሕ እዋን እውን ከይዲ ዝፀንሐ እዩ ቡክ ኪፒንግ ዌር ሃውሲንግ ኣብ ዌር ሃውስ ከምዚ ዓበይቲ ገዛውቲ እውን ዲጂታላይዜሽን ሮቦታት ክወፅኡ እዮም ኣብ ኣማዞን ዌር ሃውስ ዝሰርሕ ዘሎ ስውን ክፅለይ ሰብኣይ ድልን ንብል የለና ግን ቴክኖሎጂ ዓብ ተራ ክፃወት እያ Automated. Insurance underwriting, automated. Retail, automated. Now, here's something that says which jobs will not be replaced. Out. Number one is teachers. እቶም ዘይትንከፉ ስራሓት ይብል ኣሎ I don't know about that because I think a lot of teachers, how many people are taking Udemy classes and there's going to be these videos that are being made that are faceless videos. It's just audio, put the content, go. You know how many YouTubers right now have millions of subscribers, you don't ever see a face? It's just automated. You can create content now. Did you watch the video of Sam Altman talking about the new advanced AI, what it's doing? The guy says, here, let me show you guys what it's got hundreds of millions of views on social. We'll give you an example of it. One guy says, how about a person walking in the streets of Japan while it's snowing? Advanced AI just made that video and it looks 100% real. What if somebody is stuck in, space and he's wearing a ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣሎ መሲልኩም ኣብዚ ኦፕን ኤአይ ዝበሃል ኣብዚ ናይ መወዳእታ ኩነታት ናቶም ቪድዮ ሰሪሖም ማለት እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ባዕሉ ቪድዮ ይሰርሕ ንኣብነት ኣነ ኣብ ስዊስ ኣለኹ ኣብ ስዊስ ከለኹ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ጎደናታት ናይ ኤርትራ እናዞርኩ ከለኹ ብኣካለይ ኣነ ናብኡ እናዞርኩ ከለኹ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቪድዮ ክሰርሕ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናይዞም ትራቨሊንግ ቪድዮ ሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ሞሮኮ ከይደ ኣብ ጃፓን ከይደ ዝብሎ ዝነበሩ ኣካልካ ናብኡ ከይዱ ብጎደናታት ናይ ጃፓን እናኸደ ከሎ ልክዕ ንስኻ ከም ትንቀሳቐስ ዘለካ ገይሩ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቪድዮ ክሰርሕ ይኽእል ስለዚ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ኩሉ ቪድዮ ኤዲቲንግ ኣብ ሆሊውድ ድዩ ኣብ ፊልምታት ድዩ ኣብ ገለ ዘሎ ብዙ ግዜ እዚኦም ቦታታት እዚኣቶም መን ክወስዶ እዩ ስራሕ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ክወስዶ እዩ ብዝለዓለ ኣኒሜሽን እዚ ኩሉ ኣኒሜሽን ናይ ቆልዑ ፊልምታት ዝሰርሕዎ ዘሎ ካምፓኒታት እዚኣቶም እንታይ ክኾኑ እቲ ቴክኖሎጂ ዝቕልጥፎ ዘሎ ነቲ ዝለዓለ ዝበለፀ ስራሕ ዝበሃል ዝነበረ እውን ተኣልዮ ከም ዝኽእል እዩ ዘርእየካ እዚ ከዓ ኢትስ ቨሪ ቨሪ ስኬሪ ኣክቹሊ ዘሰንብት ኩነታት እዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ቴክኖሎጂ ከምኡ እዩ ክመፅእ ከሎ ንሰብ የሰንብት ግን ደቂ ሰባት ግን ኣዳፕት ናይ ምግባር ወይ ናይ ምቕያር ባህሪ ስለ ዘለና ምስ ኩነታት ክንቀያየር ንኽእል hat or whatever it was, that person is created walking on space, going to a spaceship. All of these people are putting this stuff. Within seconds, that video pops up. You know what happens to the film industry? I need a scene with somebody going through this. Oh, within seconds. You know what's going to happen with editors? I mean, obviously no one's listening to you, our editors. Do you know what's going to happen to these editors? I have 2 editors here right now asking me to be a construction worker at the end of this video. I told them, no, Sam and Mike, we're not doing it. You're going to be editing for us. Teachers, in my opinion, will be affected by this, but in this opinion, according to Pew, they're not going to be. We'll see who's right. Lawyers and judges will not be affected by it. Bunch of judgmental people. Directors, managers, and CEOs won't be affected by it. HR managers won't be affected by it. So many of them يتصلون دحر تباهيلو ممهران يتصلون يوم يبلعلهم it's a little bit doubtful of course ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ስለ ዝኾኑ ገለገለ ክትብል ትኽእል ትኸውን በር መምሃራን ብቴክኖሎጂ ቤት ትምህርታት ዝበሃል ንባዕሉ ክሳዕ ክንደይ ተጸልዩ ዩኒቨርሲቲታት ክሳዕ ክንደይ ተጸልዮም ኣለዉ እዚ ኩሉ ዲጂታል ፕላትፎርምስ ኣነ ንኣብነት ናተይ ኣካደሚሲ ክንደይ ተምሃሮ ምሂር ኣለኹ ኣብ ገዛይ ኮይነ ቴክኖሎጂ ተጠቂመ ብዙሕ ሰብ ምሂር ኣለኹ ከምዚ ከማይ ፕላትፎርምስ ገይሮም ዝምህሩ ብዙሓት እዮም ስለዚ ንመምሃራን ኣይፀሉን ክትብል መንግስቲ ስለ ዘሎት ቤት ትምህርቲ ውሑድ ተምሃራይ ብዙሕ ተምሃራይ ገለ ክናበልካ ስለ ትቕፅል ዳ እምበር ክፅለዩ ይስውን ብሓፈሻ ግን ሳይኮሎጂስት ሳይካትሪስት ኣይክፀለውን እዮም ጠበቃታት ኣይክፀለውን እዮም ማናጀራት ኣይክፀለውን እዮም ኤችአር ወይ ከዓ ሂማን ሪሶርስ ዝበሃሉ እስውን ከድልዩ ኣይፀለውን እዮም ኣይንብል ኢና ግን ቱ ሰም ኤክስቴንት ኣብነት ኣብ ማኔጅመንት ማናጀርስ ክንብል ከለና middle managers كله يخلو خونهم but at the end of the day إزياتهم relatively safe يا مهنياتو إزيهم صراحة إزياتهم سكوليهم زجزية psychologists and psychiatrists you're safe surgeons you're safe for the time being computer system analysts you're safe artists and writers although some people may say ChatGPT is starting to write a script you know if you want to go on ChatGPT and say write me a hip hop song in the words of the way Tupac would speak but the way that Trump speaks and then so صحفتي ናይ ግጥም صحفتي ድዮም ናይ ካልእ صحفتي ወላ እኳ صحفتي ክቕፅሉ እዮም ተበልና ይብላሉ صحفتي ChatGPT ደርፊ صحፍለይ ግጥም صحፍለይ ተልካ ከም ቱፓክ ገይሩ ክፅሕፎ ዝኽእል ዝነበረ ኣብ ድምፂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ገይርኩም صحፍለይ ገይርኪ ድምፂ ስርሕለይ እንተልካ ChatGPT ብፍላይ ድማ ኤክስቴንሽንስ ናይቲ ChatGPT ዘለዉ ነቲ ዝበሃል ክገብሩልካ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዘሎ ደረጃ ናይ ቴክኖሎጂ በፅሕዎ ዘሎ ካልእ ዓለም እዩ እዚ ከዓ እቲ ዝቐለለ ክፋሉ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኢንዳስትሪያል ሌቨል ኣብ ኮርፖሬሽንስ ሌቨል ነቲ ዘሎ ሓበሬታ እዚ ንሪኦ ዘለና ወሲዶም ምስቲ ናቶም ቴክኖሎጂን ስራሓትን ምስ ኮምባይን ምስ ገበሮ ክንምንታይ ውፅኢት ከምፅእ ከም ዝኽእል ምፍላጥን ምግንዛብን የድሊ ስለዚ it's a very very important to understand
ዓለምና ናበይ ገጻ ትኸይድ ከም when we ዘላ put it together. You can write music nowadays. How many people that are writing lyrics are using ChatGPT today that maybe they didn't have that 20 years ago? Maybe some of that is also being automated. Now, top 10 skills on the rise according to World Economic Forum. Number 1, creative thinking. I don't know if Klaus Schwab knows that's been on the rise. Creative thinking. I don't know if Klaus Schwab እስከዚያ ክንሪኣ እዚኣ ገዳስቲ እያ ምናልባት እቲ ዝመሃር ዘሎ ሰብ ነዚ ክመሃር ዘሎ ቶፕ 10 ስኪልስ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝበሎ ማለት እዩ ቶፕ 10 ስኪልስ ኦን ደ ራይስ ዘድልዩ ማለት ክትክብሎም ዘለካ ዘድልዩካ ንዝመፅእ ዝበሎም ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ማለት እዩ ቁፅሪ 1 ክሬቲቭ ቲንኪንግ እዚ ፈጠራውነት ብልሒ ክህልወካ ኣሎ ክሬቲቭ ቲንኪንግ ነገራት ርኢኻ በልሒ ዝኾነ መፍትሒ ክደልሎም ከለካ ኣናሊቲካል ቲንኪንግ ሓበሬታ ብዙሕ ኣኪብካ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ መፍትሒ ክደሊ ከለካ ኣናሊቲካል ቲንኪንግ ነገራሲ ሕልኽልኽ ዝበለ መፍትሒ ክደሊ ቴክኖሎጂካል ሊትረሲ ናይ ቴክኖሎጂ ፍልጠት ክህልወካ ኣሎ ብዘይ ገድስ ዋላ እቲ ሂወትና እውን ናይ ቴክኖሎጂ ፍልጠት ከድልየ እዩ curiosity and lifelong learning curiosity ማለት ነገራት ምስ ረኣኻ ሓድሽ ነገር ምስ ረኣኻ ሰቢትካ ክትብል ዘይኮንካስ እንታይ እዩ እዚ ብኸመይ ይሰርሕ ንምንታይ ይጠቅም ኢልካ curious ንክትፈልጦ ኢልካ ምብጋስ ማለት እዩ ከምኡ ድማ lifelong learning ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ቻናል ዝብለ እዩ ቀፃሊ ክትምሃር ኣለካ ቪድዮ ናተይ እዚ ኣነ ቪድዮ ዝገብሮ ሓደ ካብቲ ንዓይ ከምኡ ስለ ዝፈትየ I want to learn every day and I am trying to ነታ ኣነ ዝርሙ ዝመሃሮ ዘለኹ ናባኹም ክሕልፎ ይፍትን ኣለኹ ንዓይ ንባዕሉ እዩ ስለ ዝጠቕመኒ ንስኻትኩም ድማ ነዚ ቻናል ትኽተሉ ዘለኹም you really learn a lot ብዘይ ቃል ዓለም ኣነ ፈላጥ ስለ ዝኾንኩ ይኮንኩን ካብ ፈላጣትን ንዑ ዝያዳ ኣብቲ ዓውድቲ ነዚ ኩሉ ዓውዲ ኣነ ክፈልጦ ኣይክእልኒ ነቲ ዓውዲ ዝፈልጡ ኣብኡ ቅድሚት ንዘለዉ ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ናባኹም እዮም ፀለኹ ስለዚ ከምዚ ስለ ዝገብሩ ዘለኹ ምድጋፍ ነዚ ቻነል ኣገዳስነት ኣለዎ ሪሊ ንዓይ ንክትጠቕሙኒ ኢለ ዘይኮነስ ኣብዚ ቻነል ዝመላለስ ሰብ ብዙሕ ረብሓ ክረክብ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ዓለምና እቶም ዝበለፁ ሰባት ዝብሎም ኣነ ብናተይ መምዘን ማለት እዩ ናባኹም እዮም ፀኦም ኣለኹ ካብኡ ክሰምዕዎም ማለት እዩ ንቐፅል resilience flexibility and agility of course resilience ማለት flexibility ተጸሚምካ ከም ድማ ነገራት ክቀያየሩ ከሎ flexible ክትኮን ኣለካ ደረቕ ክትኮን ይብልካ ከምዚያ ነይራ ከምዚያ ኮይና ሕጂኻ ምሳኽ ክትከይር ኣለካ ቴክኖሎጂ ክትፍትን ክትክል ኣለካ ከም ድማ agility ቅልጣፈ speed is very important system thinking በሲስተም ድማ of course ኩሉ ነገራት systematically ክኸውን ክኽእል ኣሎ ነገር ሓንቲ ነገር ዘይኮነስ ሲስተም ነገር ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ AI and big data of course እዚኣቶም AI ዝበሃል ኣሎ artificial intelligence big data ድማ ዝኩሉ ዌብሳይታት ዘሎ ሓበሬታ ኣኪብካ ካብኡ ሓደ ነገር ክትፈጥር ምኻት motivation and self awareness of course self awareness ናትካ ድኽመታት ምልላይ ፅቡቕ ነገርካ ጉድለታትካ ባዕልካ ነፍስኻ ሊኻ ሓድሽ ነገር ክትምሃር ምብጋስ የድሊ talent management ከም ድማ service orientation and generic words እዚ ኩሉ ግዜ እውን ጥቕሚ ዝነበረ እዩ the rise according to World Economic Forum. Number 1, creative thinking. I don't know if Klaus Schwab knows that's been on the rise for a long time, but these guys just figured it out, so they put it on the list. Creative thinking, folks, is on the rise. For the first time in the history of mankind, we like creative thinking. Number 2, analytical thinking. This is the first time we've ever valued analytical thinking, folks. It's never happened before, but today we value it. Number 3, technological literacy. Okay, maybe that's a new one right there. 4, curiosity and lifelong learning. I value that. Number 5, resilience, flexibility, and agility. 6, system thinking. 7, AI and big data. Because most people who know how to do this, you're going to be able to see certain things that a machine may not be able to see. Which, by the way, I agree with this list. I think this is an evergreen list that's going to help you out, especially today with all the stuff that's going on with AI. But if you notice one thing on the list that's not on there, you notice it's not saying... First time in human history that nobody has any idea how the world would look like in 20 years. Now, of course, politically, it was always... እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኸ ብዛዕባ መፅኢ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘለዎ ናይ ቴክኖሎጂ ርድኢ ዘለዎ ሰብ እዩ ብዙሕ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈ ሰብ እዩ ድማ I think ገለ ካብተን ቶፕ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈ እውን እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ሰብ ኣይፈልጥን እዩ ድሕሪ 20 ዓመት እንታይ ክኸውን ከም ዝኾነ ሂወት ብኻልእ ኣዘራርባ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክረጋጋ የብሉን ወይ ከዓ ከምዚ ክድቅስ የብሉን really you need to understand ሂወት እዛ ነብረለና ዘለና ዓለም ብኩሉ መዳይ ትቕየር ከም ዘላ ስለዚ ደቂስካ ኣብ ሓደ ቦታ ደው ምባል ከዋፅእ ኣይኮነን ብምባል ይተዛረብ ስለዚ ኩሉ ነገር ብዙሕ ነገር ተበግሶታት ክትወስድ ክትክእል ኣለካ It's impossible to predict the future. If you live in the Middle Ages, you don't know, maybe next year the Vikings invade, the Mongols invade, there is an epidemic. It will still be relevant in 20 years. Today, nobody has any idea what to teach young people that will still be relevant in 20 years. It's the first... So, እዚኣ ተዘረባ ኣብዚ ዋን እዚ ወላ ሓደ ሰብ ዝፈልጥ የለን ሕጂ ንድሕሪ 10 ዓመት 10 ዓመት እንታይ ዓይነት ክእለት ከድልየና ከም ዝኾነ እንታይ ግን ዘድሊ ላይፍ ሎንግ ለርኒንግ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ንኽትምሃር ድልውነት ክህሉ ክኽእል ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብደረጃ ቁጠባ ንመለስ ናብ ቻይና this is very important ናይ ዓለም ቁጠባ
بقول لك الرئيسنا بدرجة قطة ما نملسنا بروفيسور جيفري ساكس. The U.S. basically said to China, you're not exporting more to us. We're not going to invest more in you. You're not getting these technologies. So the U.S. is trying to put sticks in the spokes, as we say, of China, slow down the Chinese economy. How obnoxious, by the way, that one government is saying, oh, we want you to have worse economic performance as if it's any business of the United States at all to take that view. That's really the main headwind that China faces. All the other things that are talked about, the real estate market, yeah, there's something there, the local government debt, but not anything huge and significant. I wish the سنتاي دول زلو أمريكا كسع كندين تشاينا نختو دقا عتيقة خم تصرح زلا سترا يكون يكون بصحة بروفيسورات نا أمريكا زبلو زلو يو تشاينا يكونتن نا أنصار أمريكا تبقي زلا أمريكا يعني تشاينا نختو دقا كل نجار تكبر زلا بنصارو جن أمريكا بكم يكون تاتي تشاينا نختو دقا تفتن زلا كل تنجارات رأيو أبي أوروبا أمريكا تدبر زلهم this thing is going to affect us you and me نعين نعقومن أبي أوروبا أمريكا زلها نخال على مدما بيد أزور كركبليو زي اسمه واحد. Of all the money ever printed in America was printed in the last 12 months. Let me say one more time, please listen. Please listen to what I just said. Nearly 40% of all the money ever printed in America was printed in the last 12 months, 15 months. 40%! And you know what's crazy? All this money they printed, let's give stimulus to this, to that person, to this person. You know what happened? No matter who they gave the money to, guess who the money flowed to? To the rich people. 400 عويد جنزب ناي أمريكا أب تاريخ ناي أمريكا 400 عويد جنزب ناي باتيران رؤية زلنا بعالم أبز حالفة 10 تقلت ورحي برينت جيرو ما يبلالوك ما عمتي جير وازا فيديو زيها أبز رأسران كتن أسران سلسن كباب مالك سو كند منتاي جنزب برينت جيرو أب سيستم يتيوم كمزلو بزخان تاي مالتيو كند منتاي جنزب ناب سيستم نابزن يلوم يدربي نابيزي كبيلو نابتهم هفتمات Imagine كابتشن أسران جميرهم كلامسي ذهبت مسبسي 8 بليون 9 بليون 9.5 بليون أنا بليرنا 300 بليون أنا بلدلنا حجي كل تجنزبت أكيبو أب إيلون ماسك أبتم لعل زلو بليونيرس جيف بيزوس قال ملعبهم أكيب زلو تجنزب سلزي تمانجس برين تجبر تزواويرو نبرتناتهم تجزء سلزلك قالك بركناتهم تجزء سلزلك بملو تجنزب نفتم بليونيرات مالتي بليونيرات يكبالو تجنزب زخا سستينبل يكون زرتي حب مكاب ناي جنزب كمزي نحبرت السب كقص لا يكلني بس وا تشاينا نتزلو حبتي نتو بليونيرات ناتو مجمريا كمزنا امريكا بليونير جاك ما قال ملي بانير دحر سو سنه زيغن بخمس تقصيلنا كمزنا امريكا تجافا منغو دخاتتنا بتمتن ازي كعبي سلازي اتن كامبانيتات نتقول جنزب كبازلوا كن سبرنا لنا انت خنغبرنا لنا نتقو طبعا ايت هاجر كغلغلا خمس خلا فوكس كغبرالو كل تجنزبنا بند يكونسي ابستفلا لنا تهاجر كتمعبلات دلي ارتفيشال انتليجنس انفست هم زغبرو ولا مقصد تزيبلو اب انفست غبرلو اب تشيب مانيفاكتشرين انفست غبرلو نتاني تشاينا اب نيكست ليفل كميت كم صازغل نابو انفست غبرلو ولا نحجك سارا بركناتو مريت تزبطه نقدميت فوكس غبرلو بمبال نتي زلو ايكونومي ريدايركت سلز غبرلو بدما مليسو حيال كوينو مصيله تقطبنا تشاينا اجين زون كنستوعلو لزلنا نالبت بريزنت ياسو نزا غدازيا كتنكفايو كنستوعل كنكلالنا نملس what is going on in the economic world دعينا اغمن. Natalie, thanks so much for being with us today. Always good to see you. It's great to see you, Callie. Thanks so much. Okay, so right off the bat, I got to get your reaction to the SBF sentencing. I've heard all sorts of, oh, it was too much, it was too little. What do you think, 25 years? Look, I'm just glad the whole trial is behind us. I hope FTX customers get as much money back as possible. And honestly, I just hope people learn the very important lesson that Bitcoin and crypto are بزعبان تايم زارب زلو سام بانكمان تبعالي بانكمان فرايد تبعالي هذا FTX بحال اكسشينج ناي كريبتو كمو ناي بركتات زون ننزل بري سكامر كوين استرغبي سراء كوين استرغبي نعسران حمشن عمتنا بسر بيت تفريدو مالتيو بليونس جنزب ناي سو سراقيو إذا تستفلتيو لأنكني عبد سنغافور حدا كونفرنس برنير من البتا فيديو حجي زي اللغون أب عالم سي كبابي كل تريليون 3 تريليون زقمقام جنزب يسرعكم زوليهم تزاربو تزبلت أسر قدم عبيزي كايد أب كريبتو زبها الورلد مخنياتو زخونا ويب سايت يبامكم كن ديكزي أما عالت بوحود حدا ويكل تسب أو وسابي تحفر لين عين كمزي لي أب كريبتو انفستيجيري جنزب كا كمزي عبنيرو جنزبي كوصو تبالكو جنزب كهباي بلون له وسخ بلون له حجي كندز الشعبات يحلقو 5 شح 10 شح 10 شح 4 شح 5 شح حزب حسابات له لليون له عند حرزي تفلطو خين كا تن جنزب كحسكا متراف تزبلت اي بليز اب زي تفلطو كتعوتاي تقولون يخون نسخاب زي تفلطو سب زيانه موده كابزا فيديو تصيل نغركم حدا سبسي بتليفون دويلوسي
ኣቶ ሃይሌ ወይ ከዓ ወይዘሮ ሳባ ገንዘብ ክሲ ኢንቨስት ክገብረል ክደልየ ኣለኹ ንክትህትሚ ከመይ ገይሩ ሰብ ከምኡ ኢሉ ክሕግዘኩም ኢልኩም ትፅበዩ ኣለኹ ኣነ እኮ ግርሚ ዝብለኒ ንስኻ ንግሆ ተንሲኻ ነፍስኻ ተሓፂብካ መግብኻ ሒዝካ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ሰሪሕካ $100 ወይ $50-80 $200 እንተለኻ ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ደው ኢሉ ንዓና ክሕግዘካ ይደሊ ኣለኹ ብጥርሑ ክብለካ ኢልካ ትሓስብ ከምኡ ገይሩ ክእቱ ዝኽእል እንተኮይኑ እንታይ ክገብር ንዓኻ ይድውላ ኣሎ ከይዱ ኣብ ካልእ ዘይደሊ ዝድውለልካ ዘሎ ሰብ ነተን ንስኻ ርሂፅካ ዘምፀኻየን ገንዘብ ክወስድ ዝደሊ ሰብ እዩ ስለዚ ኣብ ዘይተኣምንዎን ኣብ ዘይርዳዕኩምን ውሕስነት ኣብ ዘይብሉን ኢንቨስት ኣይትግበሩ ምክንያቱ እቲ ዘሪኢኹም ቻርትስ ኩሉ ፌክ እዩ ንኽሰርቁኹም ዝገብርዎ እዩ ብሓፈሻ ሓደ ካብቶም ንሚልዮናት ሰባት ዘደናገረ ፕላትፎርም ሒዙ እዚ ን25 ዓመት ተፈሪዱ ኣሎ ኣብቲ ክሪፕቶ ኢንዱስትሪ ዓብ ሽም ነይሩ ንሱ ምእሳሩ ድማ ነቲ ልክዕ እዚ ሰብ እዚ ናቱ ኤክስቸንጅ ምስ ወደቐ እታ ናቱ FTX ምስ ወደቐት ቢትኮይን ለዌስት ሃሪማ 15000 ለዌስት እቲ ተሓተ ደረጃ መሰረመት ሽዑ ያነ ኮርስ ጀሚረ ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ላዕሊ ዝነበረ ኩነታት ብከመቅፅል ኣይክልኒ ብዙሕ ረሳሕ ስለ ዝነበረ ኩሉ ምስ ፀረየ ካብ ሕጂ እንዳሃር ላዕሊ ክኸይድ ኢለ ኣብ 15000 ከሎ ኮርስ ጀሚረ ተማሃሩ ብውሑስ መንገዲ ኢንቨስት ግበሩ እቲ ክሪፕቶ ዊንተር ወይ ካት ዝበርትዕ ኩነታት ሰግር ስለ ዘሎ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ናይ ምቕፃል ዓቕሚ ኣለዎ ስለ ዝበልኩ ኣነ ቅድሚ ኢንቨስት ገብር ነይረ ንሰብ ግን ሪኮመንድ ክገብሮ ይክልኒ ነይረ ስለዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ኣነ ዘይገብሮ ንሰብ ግበሩ ክብል ኣይደልኒ ኣነ ዝገብራን ኣነ ዝፈልጣን ኣነ ዝኸዳ መንገዲ مسكتكوا وحسنتها مسراقو مبار نزيا سب زياد تقتيلهم كعوة تقولين بمبال جميرة أبى أسرت تشعت أسرع شيء كله تمرتناتي أوي تجميرو شو مسايز جمرو أبزيا ساعات زيا بيتكوين سوسان تشعت شح ناب 7 شح تجمع جمال لا all time high الله مالك غلا زر 4 أب أسرع شح كابتن بزحد مهاركم حد ذكره تمهر بيلو 10 شح انفستيجيرو imagine 10 شش انفست قبره ناب اسرا شنا 4 شك خون كله اسرا شك كوين ناب 6 شك كديب كله اوريدي ناب 4 ناب 30 همشن 4 شك بتصحلو تجنزبو ان شعوت راي انفست قبر تطوي بلن يقصل نيري سلازي انا بيرسونال دما I have made a significant gain up to كونتات مالتي سغا مسخاتكم كن فليتكم استوعيلكم سقوم تغتوزو مساكت النهارده اليوم مرحبا انا بعلي اصنع اخو قبريلكم مرحبا بزدعمكم من قدي بوحس من قد خبرو ريكومند يقبر التمرت تجن بناص هيبني معناته تمرتي بناص تهيب كايو واغاناتو سلازغون very different and I can't help but think that if SBF just had laser eyes and focused on Bitcoin and avoided all the leverage and counterfeiting money through altcoins then he'd be enjoying a new all-time high instead of looking forward to prison in his 50s. Yeah, he would be enjoying an all-time high and actually that was one of the reasons why the judge said, you know, yeah, there's harm here because customers are getting paid back but they're getting paid back at November 2022 levels and Bitcoin of course 4x what it was back then. And so to that point, you know, do we feel like the crypto winter is behind us? You know, I think a lot of folks are wondering, okay, we're seeing the price run up. Is that because of the Bitcoin ETF or is it because those folks who didn't want to miss out are jumping back in, they're getting more comfortable? Yeah, you know, it's been such a blessing to be able to stack at the lower prices because we are back at these high levels. And this is the first time we've seen a new all-time high before a Bitcoin halving in a cycle. So things could get very interesting, especially because in previous cycles, we would hit a new all-time high about 6 to 12 months after a halving. And with the consistently strong demand for those spot Bitcoin انتهيت بالله this is very important نزيات سميلي ناتلي one of the passionate بزعبا يوتيوب تزارب سبيا اب فوكس مزيا زبلتو انتهينا نبدلنا اوريدي اب بيت مين ستريم ميديا مزارب ارستخيني بيتكوين اوريدي انت اذا غات ادوبشن ناتو نابرت اي خيس لزلو تي اي تي افس ون سلست زمزاي نورمال بيتكوين تزلع على درجه معاسي زبصح نيرو هافينج زبحال ابو 4 الى اسرا كبابي 10 شعات اسرا زغبر مالتي اب معلتي 900 بيتكوين مايند ويكا كعدن زخل تخوين بقانقا تغرينيا كنزارب ماينينج مالت عدنا مالت عدنا كن كاب مريت يكون كاب تكنولوجي زعدن 900 معلت بيتكوين زعدن تنيرو كاب 9 جميرو كاب 4 جميرو ناب 450 كوغدلي زخانتاي مالتي سبلاي تقرب كوغدلي طلب جن نلاعل غص يزل اوريدي سلازي دحرتي هافينج مسكوني اتواغانات كل غزي اول تايم هاي دحريو 10 ورحي مصن هي زغون سلازنا عامتا እዩ ትዝላ على ብራኸ ክብፅሕ ዝኽእል ካብቲ ናይ ታሪክ ዝሓለፈ ተሪናዮ ኣብዚ ሕጂ ግን ብዙሕ ዝተቐየረ ኣሎ እቲ ETF ዝበሃል ናይ ስማርት ማን ዝበሃል ቢሊየንስ ኤንድ ቢሊየንስ ናይ ኢንስቲትዩሽንስ ከኣቱ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ድሮ ብላክ ሮክ ኦልሬዲ በቲ ETF ናቱ ገይሩ ከባቢ 1% ዲ 2% ናይ ቢትኮይን ገዚኡ ኣሎ ኦልሬዲ ስለዚ ከቕፅል እዩ ድማ እሱ ሶ እዚ ኩነታት እዚ ምስትውዓል ምፍላጥን ዘድልዮ እዩ ብዛዕባ ዛርስቲ ኣመሳሲሉ ብዛዕባ እቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበላስ ከንስማ ጋዋት ንገብረሉ ንኽእል ናሳቶም ግን ቀሲኖም ሓድሪኦም ምልካ ተብል ብፍላይ ምስ ኣብ ዓለም እናፀጎሞም ዝኸይድ ኣሎ
تمال دوز حدا سندات رئيسي اب سيركوليشن دلو دولار ابزع عمت زي تحتنا 400 تاويت 400 تاويت ورقه اب عالم تزرقع زلو دولار اب حدا عمت راي تحتيمو انتي فاليو ناتو نقول دقف قطبه الوديو ورقه نحتم كان عالم كتجزء كالدي بيناي لوجيك بيناي حريص بيناي تجي كمهارو يكون اليوم كمهارو كنصبيه ما نخيل لنا صراحه نقبل الكاخت كيتدي كوينو بو ونጫን قولو مخنياتون يلن نبل دلخو تمكرو سلا حلفنا بوزح كحلفنا زخيل نغراتو تماهرنا سلا زلنا انا نعو كما نبابا ابزخونه قمقام اين صقعنا ግን نعو زياده ميزان نحبنا ማእዝና ንቀይርና ዝሕጂፈላለየ ከባቢታት ዝረአ ዘሎ ፀቕጡ ገይሮምና ኣፈራሪሆምና ኣቢሎምና ከምዚ ኢሎምና ንከለም ረፆ ንከለይ ትምረፆ ከምዚ ግበር ከምዚ ስራሕ እናተባሃለ ኣብ ንኣሽቱ ደቀቕቲ ዝርዝራት ኣብ ሶማልያ ኣብ ሊብያ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝገብርዎ ዘለዉ እንታይ ኣትይዎም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ንምንታይ ከምኡ ዝገብሩ ኣለዉ ህዝብታት የለን ዲ እቲ ሃገራት የለን ዲ ዝኾነ እሱ ሕጂ ከም እናሃለዎ ኮላ كم ذات الرواية really أمريكا تأخذ زلا من قدي بفلا يزي ناي برينتر ناي جنزة برينتر ناتابزوت حسات نير نجت جزيت فيديو خن وحاسل زي ده لغمبر كم زاز بلا زنا بريو already كدمي زي فيديو زياس أبلتشن إسرائيل كلتني تزاري بوني أبلتشن إسرائيل كلتني 4% ناي تجنزب برينت كوينون يرو it's really ridiculous تجرم كنا تاتنا نزلنا مستوحى زليو أنا هو كم زيادة ما هي رانكون please like جبرو support جبرو نزل channel نزل جبر لكم زلوا تعرض ما حجزنا بلنا نايلو معرس سبز خدي أبكال عرسك سام الرهب مزيالة بواخد أبز عالمنا بقلت في حنبابي بتكنولوجيا بتقوى عزلو زلا بخميك عوات مخل زبل حتى مجمريا التكنولوجيا نابي قطعي زخيز زلو artificial intelligence blockchain كومون روبوتكس أبزيوم عودزي بنيشتي جنزر إنفست نقبر جمر نحنا سمارت خين خون غلينا أبطم سمارت سباد شرح لزلو إنفست جرنا جنزب ناقن مساعتهم كنعب نخيل إذا حدا بسولن بلحن من قدي كالاي أبتزلنايو وان انتهى اللو زعب زولو رينا نعوك حق زلنا زغل مزحف تديو كورسات ديو كنوسد كنبقاسا لنا تكنولوجي نخلو بناتا بقليلو كم ترخبون غيرو كاسلو زلو تتغملو سالساي دما